No, 6 like i-date 6-7 January. Okay. So mangibuye emakhaya vele ngibuya ngifrat ekhanda. So mangifika la ngithi okay yazi ngisemqashweni manje ngizohamba ngiyokwenza ikhanda. So kusho ukuthi ngicabange late. Ngiye esaluni around 03 ngizophuma o6 cause into bengiyiluka bithatha isikhathi. Mangiphuma ngabo 6 ngiyawalka cause saluni ayikho kude nala ngihlala khona. Mangiphuma ngokha ihlangane nemoto like imoto izemva kwami iyangilandela ukuba bone obhuti bamanje bane pride like umuntu uthi sawubona esemoteni then I expect ukuthi wena hamba uyovele windini lakhe. So mina I don't do that until wena uzehlise wehle emotweni uzekini. So ngenza lokho ke ubhuti uhamba ngejiwo khona. So makeze emva kwami so ngiyasho ukuthi ungijwayela kabi lo location ihood angize ngima angibhengiswe emuva ave nayijika imoto azoma phambi kwami bese yehla emotweni ezekimi athi sawubona ngisho ukuthi unjani nani sixoxe bese ethi yena ngicela ngiphi number yakho cause ngijahile angeke ngikwazi base strading ngalesi sikhathi ngithi mina asho kanjani yes bese keep ifone keep ifone yakhe ukubona ukuthi ifone mawubamba ifone inyusi bright uyakwazi ukubona so eyakhe ifone iblank like angathi ifone engasebenzi bese ngimbuza mina ukuthi ngiyifaka kanjani number cause ayibonakala uphelele la bright wakho athi naye uphelele ngithi mina ngikwazi ke kuphela angiboni ngisho angiboni lutho kahlahla ngiboni lutho lana athi na letha la kufakelwe nizongibizela ngiyibizi number ayifaki okay sharp later angifonele athi ulobhutata uhlangana naye ngithi mina yo right so save number yakho sharp bese kakusasa ngithi ngamfonela because ngavene ngaba interested like lethiwe kona iboni no thijiwe like kuye ngithi ngiyabuza ukuthi ilethiwe kona iboni uphathe phone enjani i-Hisense nje endala eyifeli strain so i-mentality yami nokuthi vele abantu banemali abathanda ukushow off like ukuthi manje sengizophatha yabo abanye abantu banjalo because naye wayigqoke snacks nje umuntu nje fakele ophaca abangcolile ngathi banodaka nje snacks nje ngasho ngathi kushuthi indlela abantu abanemali hayi lo muntu lo sizogqoka kahle ke manje sekufanele kubuke wena gqoka iGucci ke namathing la China la komagolide. So ubhuti makafika kimi ke my phone mangimfonela ngakusasa ekseni like ngizombuza ukuthi because inkulumo yethu izoligcine ithe ngizofika lapho mhlambi around 10 before ngilale ngilethele ukudla ngithi mina okay sharp because ungidrop endlini obviously uyazi endlini yami mase ibuya ezongilethela ukudla uzofika la endlini bese yangifonela hayi kushutha akafonanga ke ngalabo bo 10 la bethe uzobuya ngapho kusasa ngithothi ngimfonele because like ngivene ngazizwa ngi-interested again ukubone ukuthi khona ugaye oqonba uyongizomzimba unyaka wonke like unalokho ukuthi uyangicasula but kuyena ngavene ngaba interested so makasho ke mangimfonela ifoni yaringa non-stop akayibambi like lo muntu lo akatholakala after 7 go 8 like late ntambama late akatholakala emini iringa kuphela ifoni yakhe yonke akatholakala emini so bengakakunotice lokho kuyambuza ke mina indaba ungayibamba ngifoni athi hayi khuleka ngalokho bengisasemsebenzini and mangisemsebenzini angifuni into engiphazamisayo ngoba ngizoba nenkinga hayi ngithi mina alright ke like ayikho into oshoyo kimi ukuthi yabo so kudlule izinsuku nje silokho sixoxa nakhona sixoxa later not 10 minutes sengize ngiyazi ukuthi okay angifonele emini uyangifonela mayiphuma emsebenzini okay the other day azongibona uhamba ngeenyawo akahambi ngechiwebo yes nginganaki ke nami because uthe urequestile ukuzazofika la sharp angibone abesethi kimi ucela ukuthi elale la endlini yami ngithi mina ayibonga ngihlala emqashweni mina futhi nje angaze ngifake umuntu esilisa angifuni hamba nje uyekini noma kwakho athi yena okay uzothi uzohamba bese yabuya uyolanda imoto at least ke asichitha ubusuku like siphuza utshwala makuthi ngiyaphuza or sibuka imovie anything kodwa akafuna ukuhamba ithi mina alright
khona la uqashe khona la ngiqashe khona ehambe azobuya around 11:30 because ngezwa ngenok hayi ngekhozi ngezwa ngenok emnyango like mina igate lami liyakhiwa nginesikhiya segate kodwa azange understand ngacabanga ukuthi since ngihlala emcashweni khona mhlambe uthe uyangena kwaba khona ungenayo khona umuntu obekade ephumile ohlala la ejardini yes bangenisana boba u2 nothi uthi akalikhiyanga bangenisana because wavenwa nokho eminyango nje ngamvulela wangena ngase ngithi mina because khona next door wami umngani wami ngathi mina wena uzolala la endlini mina ngizolala nomngani wami because vele siyaqala kwazana ngengivene ngilale nawe athi naye alright anginankingi as long as ngizothola indawo ukulala sharp alali la endlini yami mina ngiphuma ngimkhiyele ngithatha isikhathi ngihambe naso nge endlini yomngani next door yes umngani wami ke ungena around 7 emsebenzini qonba lo ngizomqaqa upende ngizovulela ngo7 lo mngani wami azophuma ngaye mina bese ngiyaphuma enza la endlini mangifika endlini akekho isikhathi sikimi akekho enondlulile empedeni like yonke into nje kusharp ayingiqale ngithi mina lo uphuma njani mhlawumbe uphuma ngewindi but ngingana ukuthi iwindi livalelwe ngaphakathi mayiphuma ngewindi lisase yonke into endlini kusanje ngoba bengikhiyile umbhede usanje ngoba bekade ngushilo kubonakala ngathi akaze kulala ngiqonda okay kusho ukuthi wendlule ngalendlela engendlula ngayo yabo so the other day athi yena ufuna into serious akayifuni nje lokho edlala noma relationship so before senza yonke into ucela ukuthi ngihambe naye ngekubo so that ngizokwaziwa kubo ngithi mina kwaze kwashesha bo wonke amantombi siyazi ukuthi wonke amantombazana nawo umuntu wesilisa mongathi emntwini akho mama ngicela ukuhambisa ekhaya introduce like it's every girl dreams ukuthi uhambe uyokwaziwa ekhaya kubo kamfana because like nalo mfana ngiinterested ukuya ngazi why because like umfana nje uzingcolela yangazi kanjani kodwa ngolile lo moyo umfana nje ugqoka snacks ophaca kodwa uhamba ngejiwe gone wona nje lejiwe konuyibhekile mara sibe like ngiyazibuza ukuthi why mara egqoka kanje because unemali ijiwe konile kanjani imali why egqoka snacks song lo ngizomfaka emgcini kumele ngithathe ikhadi lakhe ngiyamthengela impahla yaphuma indawo manje ke okay the day sizoya kubo ke afike ngabo 7 usephuma emsebenzini asho ukuthi ngiphuma emsebenzini when I take your time wenza izinto zakho endlini and then uphume ngithi mina vela ngenza lutho vele angizopheka namhlanje because ngiyahamba athi okay ke gqoka sambi ngiqoka ngempela sambi adrive sambi siye kubo I think it was ilezi indlu ezilapha ko Sentin but indlu yakubo Sentin yes indlu kubo kusesentin but indlu yakubo ingase emgaqweni because imoto wayishiya ezansi azanga ingene kubo wayishiya emgaqweni wasethi uzongifonela mayifika phakathi ukuthi okay uzoza ngizokutshela ukuthi ungene uzozwa ngamase ngithi ngene ngithi mina right vele mhlambe usayekhuluma nabazali yabo so yeah kumele ngirespect semzini wabantu phela la ayina ngempela hambe angishiye imoto ile emgaqweni then udlula umuzo wodwa naye yakubo yes makafika I think kuphela 2 minutes abese yangifonela athi woza ukhi imoto ubuye nesikhingi sharp ngene phakathi mangifika ngiyanokha eminyango kuqhamuke ubhuti wakhona ubhuti umfanyana nje angeke ngithi ubhuti umfana ingane yesikole qhamuke ingane like ibukeka 13 14 isancanyana nje athi awubona sisithi yebo unjani ngiyaphila ngingakusiza ngithi ngihamba nobhuti wakho athi ubhuti wami athi ma abiza uma wakhe nangu sisi uthi uhamba nobhuti athi ulokhuzana umama mhlawumbe hamba nomalume wakho esidako akangena nami ngiqale ngisibuze ngokushuthi umalume la yena la ekhaya kushuthi umalume hayi ngihlale phansi athi uma uhamba nobani mangiqeda ngene angene ugayi angimazi ukuthi ngenkathi ethi
ngikene ube kuphi yena ngaleso sikhathi because ungene after me. Yes. Ungene like ulandele mina wangena futhi wahlala la futhi bangamnaki umama nengane bangambugisha bangamnaki like bafocuse kimi. Angibuze kumama ukuthi kwaleti kangaka like usingakusiza ngani indaba right ngisho ukuthi ngi right bese ngithi kuye khuluma indaba manje kwabe sibuzwa kimi imibuzo ethi yena ngikhuluma kanjani manje ngoba phela ngiyakhuluma ngithi khuluma phela noma wakho ekuso ngibabone mangithi ngiyabuka umama nengane bayabukana bayahlehla like angathi imini silima ke manje bayahlehla babukana bo2 like ngizibuza ukuthi ngizalani athi yena ngeke baze bangibone futhi ngeke baze bengizwe asho kanjalo ngeke bangibone futhi ngeke beze bengizwe ngiqanga ngihlehlisa isihlalo ke nami sengiyamsaba manje ngithi mina yini ngobani athi uma ukhuluma nobani ngithi mina ngikhuluma no Thabiso athi Thabiso washona uThabiso umfana wami omdala washona kanjani washona nangu uThabiso like nami ngithukile kodwa futhi ngirelaxile ngiqonba la mhlawumbe like abathanda ama jokes noma bayangiprank abona into le because nangu uThabiso athi yena uThabiso washona and wangcwatshwa ngithi mina uThabiso hamba eJiwegoni athi na eJiwegoni ebaleni ngithi hayi le khona eJiwegoni esishiya ngaphandle nasi isikhiya sakhona athi yena isikhiya semoto yakhe sine photo like uyabona ama photo lawo enziwayo key holder le bese ufaka ithombe bese izoba nentambo eblue isikhiya semoto yakhe athi umama leso sikhiya uThabiso wayisifake kanjalo but since sisetshenziswa imini moto ngayikhipha ifoto yakhe ngayikhipha ne key holder ngafake yami key holder usithatha wena leso sikhiya because isikhiya semoto singale kamereni ngisho ukuthi ngize noThabiso la bese ngithi kuThabiso letha la iphone yakho khona uma wakho ezobona athi mayithu uzonginikeza iphone izandla zakhe ziyasheka zehla igazi like ngathi kade sikwa ngithi ayingeke noma ngiyahlanya mangithi ngiyabheka sezi right ayiqale ngithi hayi kusho ukuthi umina ohlanyayo ayi mina umina nje umina ohlanyayo la ngithi ngiyambuka futhi uThabiso right uyafuna ukunginikeza iphone kodwa futhi ngesaba ukuyithatha because mayithi unginika iphone izandla zakhe ziyasheka ungona ukusheka anginankinga nokusheka zigcwele igazi like angathi kade shower ecendwa and uyalibona igazi litheka ngiyalibona like ngiyalibona but mangike ngabheka le mase ngibuyela usezithe izandla mangithi ngiyazibheka sezinormal abuza uma wakho ukuthi kwenzakalani ngithi mina uThabiso ufike nami la ekhaya ethi uzongintroduce sihlangane naye ngosuku olukuthi endaweni ukuthi edrive iJiwegoni njoba ngisho ukuthi nasi isikhi athiphi imoto ngithi mnila phenzansi emgaqweni athi okay asiphume sekuyona mangiphuma imoto ayikho kodwa isikhiya sikimi ubani isikhathi ngaso isikhathi I think it was around 10 ebusuku isikhiya sikimi imoto ayikho hayi nami ngiqala ngibe frustrated ke manje ngisho ukuthi yazini ngcono ngivene ngihamba Thabiso ngicela ungahambi ngicela ungisize cela nje ungahambi cela ungisize mawuhamba ngiyakulanda ngihamba nawe angisengizwele phela notice box asayena umuntu sengesaba ke nami ngizohamba ngithini ezohamba nami ngibuze mina ngikusize hlobo luni athi yena khuluma noma ngikhulume ngithini noma wakho because uma wakho uthi washona wena athi khuluma noma phela nje lapha athi khuluma noma ngimchazele kuma wakho ukuthi shothi uThabiso Jobethi cela ngimsiza ngazi nami ngimsize hlobo luni because it's not like nginyanga noma ngisangoma noma kwenzakalani angazi athi yena uma wakhe ucela ukuthi ngihlise umoya ngihambe ngiyolala naye and then ekseni sovuka siyobona umthandazi engabe qomba angizuya ke mina umthandazi ukulala ukuhlala ngizohlala ngoba sekulate vele ngizohamba ngani ngizothini ngisesentini mina ngihlala eGlen Soweto sesentini manje ngizothini like ngizoyenza njani useyintweni ngomba okay fine ngizohlala lapha embedeni kwangifike kwabuthongo kodwa ukemdeni ngamane kuthanga imisiza ngithabise engilandela angihambi ngikhohlwa athi uma wakhona
sizenza kanjani manje lento because seziyithuke manje iKia ilesi osiphethe wena sathabiso nalesi sami and uyasibona isikhiya no mama uthi literally yakhishwa yimina le lokhuzana asibambe kanje uyasibona